Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Ovo su vesti dana. A proteklog vikenda u sali osnovne škole u Majuru održan je i košarkaški turnir veterana Šabac 2022, gde su učešće uzele ekipe domaćeg Šapca, zatim Beograda, Loznice i Uba. U finali su se sastali Šabac i Beograd, a gostima je zasluženo pripao pobednički pehar. Na košarkaškom turniru veterana koji je organizovao OKK Šabac proteklog vikenda u sali osnovne škole u Majuru, učešće su uzele 4 ekipe iz Beograda, Loznice, Uba i Šapca. Svi su se složili u jednom. Epidemija COVID-a je konačno utihnula i dozvolila da se druženja nastave kako na sportskom terenu, tako i van njega. Mi smo tim koji faktički postojimo već više od 12 godina. Igrali smo Beogradske lige, 4 puta smo osvajači Beogradske rekreativ lige. Jednom smo osvajači nešto što se zove Liga bez briga, koja okuplja bukvalno 32 tima i to smo bili jedne godine. Ovo su momci koji se dosta dugo druže, koji se znaju između sebe. Kao i sve, korona se malo omela, nismo igrali dugo, ali mislim da se neće osjetiti jer se ovdje osjećamo kao kod kuće. Tako nam je drago. Znači, Beograd couch coach. Najviše smo došli da se družimo, mi iz godine u godinu, ja sam i zasnovao ove veterane, da kažem, i ja to organizujem i iz godine u godinu trudimo se, idemo po gradovima, po celoj Srbiji, bili smo malo i preko u Sloveniji prošle godine i bitno je da se družimo, da se niko ne povredi, stičemo nova poznanstva. Domaćin se potrudio da se protekne u najboljem redu, a nakon pobjeda u prvim duelima Beograd i Šabac su zaigrali u finalu, u kome su gosti bili ubedljivi 67-35 i zasluženo poneli titulu pobednika. Podršku je dao i rukometni vanzemaljac Veselin Vujović, koji nažalost nije igrao za domaći tim. I pored najbolje volje ne mogu, ali mi je drago da gospodin Ranković, znači poznat u Šapcu kao bumbar i svi ga znaju, uspe da organizuje i da napravi ovakvu organizaciju, pozove naše sportske prijatelje iz Beograda, iz Loznice, sa Uba, svi dođu, svi se družimo. Mislim da uvek se kaže da rezultat nije u prvom planu, ali jeste, svi su to bivši sportisti koji žele i ponovo da pobjeđuju. Ja se nadam da će to lijepo izgledati, da ćemo se svi družiti i da će se to nastaviti na nekom drugom terenu, nekom drugom priliku. Treće poluvreme uvek zna da bude najinteresantnije. Većina ih dođe zbog trećeg poluvremena, ali u svakom slučaju prvo ćemo ovdje završiti posao, onda ćemo na treće poluvreme. Gde je Vuja trenutno, kakvi su planovi tvoji? Ja sam trenutno u Šapcu, ali sam prije 2 dana promovisan u novog selektora reprezentacije Irana, tako da ću početkom aprila ići u Iran. Jednom sportista, uvek sportista. Nema prepreka ni izgovora, samo dobra volja i ono što vam sport donese zauvek, prijateljstvo, druženje kroz treće poluvreme, koje po rečima svih učesnika uvek privuče najveću pažnju.